आकाशवाणी इम्फाल मोइरांथेम इबेहाइबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरु इबा पाउ थासिगी कुंथ्रादा पांथोकदौरिबा तेलंगाना विधानसभा मिखलगी मिरेपचे पिसिनबा असिदगी हौख्रे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हाइरी मिखलदा मसल पावर सिजनबा थिंबा ngamlabaju मनी पावर अमदी सासिनबा पाउ फोंबा थिंबा हाइबसिदी अचौबा सिंगनबा अमा ओइरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नांगासी न्यू दिल्ली दलैबा भारत मंडपमदा वर्ल्ड फूड इंडिया लिसिंग अनि कुलुमदोय मेगा इवेंट हौदोकलगनी अमसुंग गवादा पांथोकलिबा नेशनल गेम्स दा महाराष्ट्रना सनागी हुंफु यावना पुना तकमन चाम हुंफुनिथोय फंगदुना ख्वाइगी मकोकता लैरी मणिपुरना 9 सुबदा लैरी थासी कुंथ्रादा पांथोकदौरिबा तेलंगाना विधानसभा मिखलगी मिरेपचे पिसिनबा ngasiदगी हौख्रे मिरेपचे पिसिनबगी अरोइबा नमित थासीगी 19 नि मिरेपचे लोकथोकपगी अरोइबा नमिना थासीगी 15 नि आकाशवाणी पाउमिन हाई मिखल असि नियम चुमना पांथोकनबा इलेक्शन कमिशनना थौरांग क्या लोखत्ले मसिगिदमक अहेनबा सेंट्रल फोर्सिंग थाजिनबा हौख्रे अमदी भोट खोंबगी थबक खमथेंगना कल्ले मिखल असिगिदमक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमदी गृह मंत्री अमित शाह सु राज्य सिदा भोट खोंखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी छत्तीसगढ़ चाखुत्पा राज्य अमा ओहनबा हाइबसी बीजेपी अचेतपा फिरेपनी मांगना हाई डोल असिना लाइरबसिंग ट्राइबेलसिंग अमदी सोथरबा मियोइसिंगु याइफनबा होटनरी बास्टर लमदंगी कनकेयरदा पांथोकपा मिखलगी रैली अमदा वा ngangbada श्री मोदी ने हाई मिखल हाइबसी एमएलए मंत्री नत्रगा मुख्यमंत्री अमा खनबगी वाफम नत्ते मसिदी मियांगी तुंगी लाइबकिदमक्तनी मांगना हाई हौकिबा सही मंगा असिदा राज्यदुदा सेंजा थुमजा अमदी पांथोकिदबा थबक कयाना छत्तीसगढ़गी मियांबु खुदोंग चादबा मायोकनरे सीट मरफुदरा लैबा राज्य विधानसभागी अहानबा तांककता थासिगी 3 सीट कुनगी भोट थादनगनी भोट थादगदबा नमित मरिनी खक्ता ngaisilaklaba मिजोरामदा भोट खोंबगी थबक पंडोम लोमले राजनीति दलसिंग अमदी इंडिपेंडेंट मिरेपसिंगना ngamjabi थादना भोटरसिंगी पुंगनिंग चिंगसिनबा होटनरी सियादा पांथोकपा मिखलगी मितिन अमदा वा nganglदना बीजेपी लुसिंगबा मसुंग गृह राज्य मंत्री अजय कुमार हाई सरकारना संविधानगी 6 सुबा शेड्यूल सेमदोकनबा थबक कन्ना पाइखली मांगना हाई मिजोराम सिनबा थुंगना साखोतनबा हाइबसी दोल असिगी अचेतपा फिरेपनी अमरोमदा जोराम पीपल्स मूवमेंट हाई कनागुमा दोल अमतगा चुंगसिनबा तौदना दोल असिना मथंगदा सरकार सेमगनी मांगना हाई दोल असिना बीजेपी गा चुंगसिनबगी वाफम लैते मरक असिदा राज्यगी चीफ ऑफिशियल गी पाउ मतुंग इना वोटर लिसिंग मंगा सहम बेलोट की खोतांगदा भोट थादकी पावदुना हाई मीगा मिमानद्रबा अमदी अहल ओरबा भोटर लिसिंग अमा चामरोंसु बेलोट बोक की खोतांगदा भोट थादख्रे सिनिफु लैबा राज्य विधानसभा की भोट थासिगी 3 थादनगनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हाइरी मिखलदा मसल पावर सिजनबा थिंबा ngamlabaju मनी पावर अमदी सासिनबा पाउ फोंबा थिंबा हाइबसी अचोबा सिंगनबा अमा ओइरी आकाशवाणीगा अखनना उनबा अमदा श्री राजीव कुमार हाई मिखलदा मनी पावर सिजनबा असि कमिशन हक्सिनबा लौबगा लोइनना मसिबु थिंगनबा अकनबा थबक लौखली मांगना हाई मिखल पांथोकदौरिबा राज्य मंगादा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जनख्रबा मतुंग सेल फाबगी थबक सादा लिसिंग अमगी मथक्ता हेंगलगली मांगना हाई इंकुमजा लिसिंग अनि 19 दा फाखिबा सेनफम अदुगा yengnarubada khanghen hengalapani Chief Commissioner हाई राजनीति दलसिंगना मिखलदा सेल सादंग तौबगी मौम मतौ अमदी मनी पावर सिजनबा यंगसिनबा थौरांग कया पाइखटली इम्फाल वेस्ट जिला की मनुंग चनबा सीजा हॉस्पिटल की मनाक्ता ngasi अयुक पुंग 8 लोम ताबा मतमदा कार टोंगदुना लाकवा मसक खंगदबसिंगना मितै लिपुनगी प्रेसिडेंट मयंगबम प्रमोद के गारीदा नोंमै राउंड तरु कापसिलमले नोंमै कापसिलमले बमियसिंग अदु हिगोक मसुगी मारुति कार अमदा टोंगदुना लाकलगा 9mm पिस्तौल सिजनदुना राउंड तरु लम कामलमखी हाइरी पुलिस तगी फंगबा पावगी मतुंगना थौदोकदा मिफामेपुन अमदी असो अपनगी पाव लैते इम्फाल वेस्ट थौबाल अमसुंग बिष्णुपुर जिलादा ngasi अयुक पुंग 5 दगी नुमिदांग पुंग 10 फावबा कर्फ्यू कोमथोकली इम्फाल ईस्ट जिलादा अयुक पुंग 5 दगी नुमिदांग वाइरम पुंग 3 फावबा कोमथोकली अदुगा कक्सिंग जिलादा अयुक पुंग 5 दगी नुमिदांग पुंग 9 फावबा कर्फ्यू कोमथोकली इम्फाल ईस्ट जिला की मफम कयादा थोनिंगदबा थौदोकचिंग थोलकपा याई हाइबगी चिंगनबा लैबदगी जिला असिगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटना सीआरपीसी की धारा 494 की मखादा अथिंगबा थमले अथिंगबा असि लैरिंगेदा मी 5 नत्रगा 5 दगी हेना पुनबा यादबा असो अपन ओइबा याबा खुसु खुलाइसिंग पुदुना सत्पा यारोय हाइरी श्री गोविंद गर्ल्स कॉलेज खुराइना
Manipur University Sports Committee Kanchipurga Khusamnaduna Inter College Lising Ani Kurumdai Kunmari gi Losinbagi Thoram Komalampak Sports Complex Hall da ngasi pangthoklagani Losinbagi Thoram asida maruena Dr. Laurembam Riki Devi Dr. Mangsatabam Samati Devi amadi atei makok thongba official sing saruk yagani Tabiriba pause Akasbani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi New Delhi laiba Bharat Mandapamda World Food India Lising Ani Kulumdai mega event haudoklagani Shri Modi na Self Help Group Lak ama henbada zip capital assistance su yanthokani hairi World Food India gi maru eba pandamdi Bharat pu malem singba thungbada food basket oina uhanbani Thoram asida laibak marfudagi maming leraba food processing company gi CEO sing charuk yagani Minister of Food ki secretary na thadorakpa cherol amagi matung ina hairiba event asida millet ka akhanana miyeng thambani Delhi da nungsit ka hena mosilakpana miyamda kodong thiningai oirakpadagi Delhi gi Mukhyamantri Arvind Kejriwal na sarkar amadi lanai school sing ngasi amasung hayeng chuti thadokre Med Department Hai ngasi ayuk pung 8 phawbada air quality index asi samri humphumari oike hauzik oirakliba ising nungsitki phibam asi laksinabagi dama khudaki oina mai thaba sengot sagatbagi thabak thoram sing lepnaba Union Environment Ministry na khangankre Bhutan gi ningthau namit nipani gi khongchata ngase yu Bharat ta thunglare mahake khongchat asida Bhutan sarkar gi makok thongbo official singsu loina rakhi Mahakna Pradhan Mantri Narendra Modi amadi mapan thoram Mantri Dr. S. Joy Shankar amadi makok thongbo official singasu unagani Commerce amasung Industry Mantri Piyush Goyal na hai energy gi ahongba puroknabagi damang chakhatlaba lebak singdagi seltum thadabinab amadi technology sing thadaba mathok tai New Delhi da ngarang pangthokiba Research Foundation Energy Transaction da wangang da mahang ai lebak asida darkar oiriba energy sing asi menkhatnabagi da makanna hotnari Makata na mahang na India Middle East Europe Economic Corridor na mateng pangbagi thajabasu pirakle hairi Gawa da pangtholiba National Games da Maharashtra sanagi hompu lupagi nipumapan amasung chenjengi yangkai hundoi pangduna punna takaman cham hompuni toi pangduna khwaigi makok da leiri Manipur na haujuk phawbada sanagi tarani thai lupagi tare chenjengi 35 punna takaman 13 phangduna medal teligi 9 subada leiri games asida ngarang Manipur na wosu masana da sanagi takman ahum lauki ngarang pangthokiba nupi gi taekwondo gi kilogram hompuni thoi gi kanglupta Priyanka Leitan temna sanagi takaman lauki wosu masana da nupi gi Jiangsu-da Lembam Istantombi nupi gi Saiji Kwanda Lema Popum Sana Tumbi Chanomasung Nupagi Jiangsu-da Salam Marshana Sanagi Takman Lauki aduga Lema Popum Nakombana Lupagi Takman Lauki Services na Sanagi Nipu Yauna Punna Takaman Humapan Pangduna Anisubada aduga Haryana na Sanagi Kuntramato Yauna Punna Takaman Marhumapan Pangduna Ahum Subada Leiri ICC Cricket World Cup ta Bharat Semi-Final Sangle Ngarang Mumbai ge Wankhede Stadium da sanakiba match amada Bharat na Sri Lanka bu ran Sahum ani damai thiba piki ahanba betting tokiba Bharat na wicket 9 turaga ran Sahum 53 lauki madugi pakumda Sri Lanka na over 18 ball marida ran 55 lauraga wicket punamak tuki Mohammad Shami na wicket 5 lauraga loinana noma masana cricket world cup ki itihasta khwaidagi masing yamna wicket lowa Bharat macha oire ngasi Lucknow gi BR Bay Cricket Stadium da Netherlands amasung Afghanistan ga sanagani match asi Bharat ki matam pung 2 dagi haugani aji aroibada maru iba pau amo tha si gi kunthra da pangthok kadoriba Telangana Vidhan Sabha mikhalgi mirep che pisinba ngasi dagi haukre State Election Commissioner Rajiv Kumar hairi mikhal da muscle power sijinaba thingba ngamlabasu mani power amadi sasinaba pau phongba thingba haibasidi ajoba singnaba ama oiri Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi New Delhi da laiba Bharat Mandapamda World Food India Lising Ani Kulhundoi mega event haudoklagani amasung Gawa da pangtholiba National Games da Maharashtra na sanagi humpu yauna punna takaman cham humpuni toi phangduna khwaigi makok da leiri Manipur na 9 subada leiri pauloi jare